Ini nga tao usaling ka simple pero sering pa mas. Simple pero round. No, in the person of Madam Alicia Teles. But unfortunately, kay dara may haira diri maupay na hinabo ang iya mother-in-law. So, nasa Black Ribbon pa sila. Kaya in behalf of Madam Alicia, her mother, no other than Madam Waling Ligid, will represent Ma'am Alicia Teles. So, tama lang ipasa niya na ipapartner the Honorable Judge and also with equally special person, Ma'am Waling Ligid. Madam Alicia Teles, Pinuhian Mother, And Ma'am Mosra, ipasaya biniyak kasayawan. Topoy nga ho, Principal, promote na mga kapatid na malamais.
Hubayan and Madam Juanita Insiwaning Ligin. Ligen. You see, ladies and gentlemen, nagpapakita laad to nga hira nagpapadake mga mag-uupay nga mga anak. So dake iton